Murakoze kuduha ijambo. Ku batanzi nitwa Oxygene, nkaba ndi umushakashatsi mu byerekeranye na defense, sécurité n'ububanyi n'amahanga. Kuri iyi topic yo kwerekana niki cyazana amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Icyambere, Congo ni igihugu ubu ngubu gifite ibibazo bikomeye cyane. Tugiye nko mu byo umutungo nangwa ekonomi yayo kuntu ubihagaze, Congo birabarirwa ku gihugu cya karindwi muri Afrika gikennye cyane. Ikiza ku mwanya wa mbere ni igihugu cy'u Burundi, cyo gikennye cyane muri Afrika. PIB yayo nangwa kuvuga ngo icyo umuntu ashobora kuba yakunguka umwaka wose, umurundi mbese wunguka menshi na $300 ku mwaka. Igakurikirwa na Somalia, igakurikirwa na Madagascar, igakurikirwa ngira ngo na Sudani y'Epfo, hakaza Republique Centrafricaine hariya Bangi kwa President Touadera. Ibyo bihugu bitanu ni ibihugu bifite abaturage babona inyungu nangwa bunguka hagati $300 kugeza kuri 500 ku mwaka. Nuko no Burundi buza ku mwanya wa mbere, hakaza Somalia, hakaza Madagascar, hari Sudani y'Epfo na Republique Centrafricaine hariya Bangi. Alors igihugu cya gatandatu ni Malawi. Ubwo numva ni ibihugu abaturage bawe bunguka hagati $600 kiza ku gihumbi. Igihugu cya Kenya kiza ku mwanya wa gatandatu ni Malawi, hakaza Congo DRC, igakurikirwa ngira ngo na Guinea Bissau, hakaza Mozambique na Zambia. Ibi ni ibihugu 10 bikennye cyane. Urumva ko Congo irimo. Ni iki cyerekana ko Congo ikennye? Nuko bimenyekanira nko mu mishahara. Kubu ngubu imishahara abantu bahembwa nibura régulièrement, twavuga ni nk'abasirikari, ariko umusirikari wa Congo private ahembwa amakongomani amafaranga 240. Ngo tugabanije kuri to ko bari kuvunja $1 kuri 3,000, urumva ahembwa hagati ya $78 hafi 80. Umukozi wa leta uhembwa amafaranga menshi nabo bita ba secrétaire général. Secrétaire général ni weyo grade ya nyuma muri administration ya Congo, ahembwa hagati y'ibihumbi 370 400 y'amakongomani. Ngo ni hagati y'amadolari $130, $130. Ubu niyo mukozi ukomeye cyane mu rwego rwa gisirikari. Nka General de Brigade ahembwa amakongomani 410. Nuba ni nka $130 cyangwa $135. Naho General d'Armée niyo grade ya nyuma, ahembwa ibihumbi bitageze kuri 500, ni hafi nka 440 nangwa n'utundi ducogo kuza 500. Urumva nayo na amadolari $170, ntabwo bigeze no ku madolari 200. Urumva rero niba muri administration mu gisirikari maze kumva amafaranga bahembwa n'amafaranga ari hasi cyane, ariko nyuma yaho ugasanga umudepite umushahara afite n'amavantage bo bari muri hafi $41 by'amadolari. Nk'ubu nka vice president w'inteko nshinga amategeko ahembwa amadolari $200. President de la République, makuru tuba twumva hirya no hino n'ibigo bikora ishakashatsi bikomeye cyane, bavuga ko ahembwa hagati ya miliyoni n'igice hafi na miliyoni 2. Ubwo urumva rero ekari hari aho umusirikare ahembwa amadolari 80 atanuzuye nayo neza, secrétaire général agahembwa amadolari 130, general d'armée agahembwa amadolari 170, ariko abapolitisiye bari mu kuva ku bihumbi 40 kugeza kuri miliyoni 2. Ngicyo ikintu cyerekana ko igihugu PIB yacyo iri hasi cyane, kuko hari ekari ikomeye cyane hagati ya zara social. Ibintu bibiri nibyo bijya bituma igihugu gishobora kuba cyagira ekonomi, cyagira iterambere. Igihugu iyo gifite imihanda, kikagira amashanyarazi, ingufu, ibyo bintu bibiri biba ari ibintu byibanze kugira ngo mu gihugu habe iterambere rikomeye cyane. Ariko tugiye nko mu by'imihanda, Congo iza ku mwanya wa kabiri ku isi mu bihugu muri Afrika, nako mu bihugu bifite imihanda mibi. Igihugu cya mbere ni Chad
buriya Chad ifite imihanda mibi kuko imihanda ishobora kuba ifite bitume nangwa imihanda iri asphalte muri Chad ibarirwa kuri % 0.8. Congo imihanda ifite kaburembo, donc numva ngo imihanda mizima ni %1.8. Nibyo gihugu cya kabiri muri Afrika gifite imihanda mibi gikurikira Chad. Iki gikurikira ni Centrafrica. Centrafrica ifite hagati ya ibice ya %2 n'ibice 5 nangwa 7 y'imihanda mizima. Ubwo hakaza Burkina Faso niyo iza ku mwanya wa 4 ifite yo %4 n'ibice nka 1 nangwa 2. Hakaza noneho Congo Brazzaville kwa President Denis Sassou Nguesso akaba afite %5 y'imihanda. Urumva rero Congo kuba idafite imihanda ni ikibazo gikomeye cyane, biragoye. Nta muntu wava Goma ngo ajye Kinshasa aciye mu muhanda, yewe ari no kuva Equateur uza Kinshasa ntibishoboka. Agahanda kahari ni ukuva Kinshasa ujya hariya Matadi n'akandi kuva Kinshasa uza Kikwiti, ariko n'abakongomani bava i Bukavu bajya Uvira baca mu Rwanda, abanyegoma bajya Beni baca mu Rwanda bakambuka Cyanika bakagenda Uganda bakaza guhinguka hariya Kasindi Lubiria baciye mu bihugu bibiri kugira ngo uve Goma ugiye. Ibi byose ko nta mihanda ihari, nk'inzira abantu bajya za Walikale muzi ko nta nzira zihari, no kugenda n'indege. Ntushobora kuva ahitwa za Loja ngo ujye meme na Mbujimai na ngo ujye Kananga, nta muhanda. Alors iki ni ikibazo gikomeye cyane, ni muri indice zikomeye cyane zerekana ko Congo ifite ubukene bukomeye cyane. Iki cya kabiri ni amashanyarazi nk'uko nabivuze. Amashanyarazi muri ya Congo ifite ari evaluwe kuri nka megawati 2900 nkaho ngaho. Ariko urebye inzuzi iki gihugu gifite, nuvuga ngo nk'izuba, amashanyarazi ngufu atangwa n'izuba, buriya Congo ifite potentialite yajya itanga gigawati, ntabwo ari megawati, gigawati zisaga 15,200. Izo ni ingufu zava mu izuba. Ingufu zava mu mashanyarazi y'amazi. Congo ifite amazi menshi cyane kuko ni ifite fleuve ya kabiri ku isi, ifite débit ikomeye cyane. Buriya fleuve Congo isuka muri Océan Atlantique metre cube y'amazi 50,000 buri segonda. Ngo ni fleuve ya kabiri ifite amazi menshi ikurikiye Amazone ya hariya muri ntuza muri Amerika yo hepfo. Congo ifite imigezi myinshi za riviere Kasai, za riviere Kwango, za riviere Hehe. Uvuga ngo ayo habaye uko babikora neza hakaba imiyoborere myiza, Congo yagitanga nibura megawati 100,000 biturutse mu ngufu z'amazi. Nuvuga ngo yakontribiwa nibura hafi 37 z'amashanyarazi yose yakwakiriza Afrika. Ikaba yakontribiwa na nibura nka 20 ku mashanyarazi yakwakiriza Uburaya bwose. Nuvuga ngo Paris, Bruxelles, Berlin, Amsterdam, ukagenda Oslo, ukagenda Helsinki, ukagenda Rome, ukamanuka ukagenda Athene, Portugal, Espagne, ibihugu byose Congo yabyakiriza nibura nka %20 yakongera mu mashanyarazi bafite, ikaba yakongera %37 ku mashanyarazi Afrika ikoresha. Kuko nka Inga yo yonyine, Inga ikozwe neza ishobora guproduza hafi megawati 44,000. Urumva bakizeho iyo Inga rero, urumva ko Afrika yose, Uburaya bwose Congo ishobora kuyicanira. Ariko kugeza n'ubu ngubu bisubiyemo, Congo ntabwo yenza meme na megawati 3,000 y'amashanyarazi ifite. Ibyo nibyo bitumye rero nka province ya Nord Kivu, urebye amashanyarazi aboneka muri Nord Kivu n'abantu bayabona ni %3 y'abaturage gusa. Muri Sud Kivu ni hafi 6 nibo babona amashanyarazi. Muri Kasai ni 0,5 nibo bantu babona, nuvuga ngo 0.5 ya % nibo baturage babona amashanyarazi muri Kasai. Ugeza Equateur, muri Equateur ngira ngo ni %1 y'abaturage nibo babona amashanyarazi, naho Bandundu nabo ni nka 0.3 by'abaturage, naho abandi bose ni mu kizima baracyacana amatodowa. Ngira ngo abantu baza amatodowa, abandi baracyacana imbuto bita imboni,
bakazishyira ku duti bakatsa n'urushingo. Hari ahantu bagicana urushingo muri Kongo bitewe n'uko nta mashanyarazi nta bibiriti bigerayo, nk'iyariya za Chuapayo za Mongala za Nyoki muri za Bandundiyo mu Pfuriko. Ni ibibazo bikomeye cyane. Ngizi indise ebyiri zatumye kiriya gihugu kiza mu bukene kandi gifite potentialite zikomeye cyane. Alors urebye neza cyane Kongo irimo nk'ibice bibiri. Irimo igice gikize cyane gikungahaye ku bukungu bwose muri general. Hari n'igice gisa nkaho gifite ubukungu buke cyane, ari nk'iyo twakwita ngo ni Congo Itile, ariyo parti ya Iburasirazuba, na Congo Inutile, parti ya Ouest. Alors Congo Itile ya Est iremwe n'amaprovince arindwi, ariyo Nord Kivu. Nord Kivu ifite abaturage basaga miliyoni 8 hafi na 985 na 711. Nord Kivu ifite kilometre kare ubuso bwayo 59,483. Nuba ngo abaturage 151 batura muri kilometre kare. Urumva province ya Nord Kivu iratuwe cyane. Ari none mfunguye parenthèse, abantu bibaza ati se kuki urugamba rwa FC rutinda batavansa. Ntibavansa bite nuko buri centre zose ziregeranye cyane kandi buri centre bararwana kugira ngo bayifate. Bitandukanye na par exemple nko muri Chopo ni province ifite abaturage miliyoni 2 n'ibihumbi 582, ikaba ifite kilometre kare ubuso bwa 1,199 na 567. Urumva ko kuri kilometre kare hatuye abaturage 13. Alors que Nord Kivu ifite abaturage 151 muri kilometre kare. Urumva abaturage baregeranye, naho ahandi ni amashyamba. Nuba ngo ushobora kuva ahantu ukagenda ibirometero nka 50 nta nzu ubonye, ari ibishyamba gusa. Alors province ya gatatu ni province ya Sud Kivu, ifite abaturage miliyoni 6 n'ibihumbi 565. Ikaba ifite ubuso bwa kilometre kare 64. Nuba ngo Sud Kivu igiruta Nord Kivu gato na 851. Ubwo urumva ifite abaturage 101 kuri kilometre kare, ariko Nord Kivu ni 151. Alors province ikurikira ni Ituri, ifite abaturage nabo miliyoni 4 n'ibihumbi 8. Ikaba ifite ubuso bw'ibihumbi 65 na 658 kilometre kare. Ubwo urumva ko ifite abaturage bo 61 muri kilometre kare. Urumva ko Nord Kivu iracyaza hejuru, iracyari province nini kurusha guturwa paraporo y'izindi. Hakaza Maniema. Maniema ifite abaturage nabo miliyoni 2 na 654. Ikaba ifite territoire ingana n'ubuso bwa birometero 132 na 250. Ubwo Maniema ituwe abaturage 20 buri kilometre kare. Urumva nabo ntabwo ituwe, nayo ni ibishyamba binini cyane birimo umutungo mwinshi, ariko nta baturage barimo. Hakaza province ya Haut-Uele. Haut-Uele ikaba ifite abaturage miliyoni 2 n'ibihumbi 46, ariko ikaba ifite ubuso bwa kilometre kare 89 na 683 kilometre kare. Umva Haut-Uele yo ituwe n'abaturage 23 kuri kilometre kare. Tanganyika ariyo province ya karindwi, ikaba ifite abaturage miliyoni 3 n'ibihumbi 570. Ikaba ifite kilometre kare 134 na 940. Yo ikaba ituwe n'abaturage 26 kuri kilometre kare. Urumva rero ako karere k'Iburasirazuba bwa Kongo kari mu ntambara kuva imyaka n'imyanyiko, kuva independence yatangira tugaca muri za 90, intera hamwe ziza 94, intambara za Magrivi, intambara za AFDL, aziza RCD. Bango bazi imyaka n'imyaniko ye este yose ya province ari mu kaga, nuba aracyari mu bazo bitandukanye. Hara muri Tanganyika intambara zishamiranyije abatwa n'aba Bantu bamaze iminsi batwika amazu. Hara za Kabalo,
hari intambara iri muri Sud Kivu hagati y'abanyamulenge n'abanyindu n'abafulero n'iki bari kubatwikira hirya no hino. Nord Kivu ibihari ngira ngo murabizi. Ituri hari intambara hagati y'abahema n'abalendu. Muri province ya Chopo hari intambara y'abalengola n'ubundi bwoko. Iriya za Hotwele hari intambara y'abambororo baza bagatera. Hari intambara ya Elera. Urumva ko karere kose k'iburasirazuba gafite abaturage basaga miliyoni 35 kari ku buso bw'ibihumbi 746,432 kilometre kare, kagatuwe nibura nk'abaturage 38 kuri buri kilometre kare. Urumva na karere gafite akamaro gakomeye cyane, ariko gafite ibibazo bitandukanye leta yananiwe gukemura. Ako karere karimo umutungo mwinshi cyane kugeza n'ubu ngubu utari exploité. Tugiye nko mu byerekeranye na agriculture, na karere kereyamo imyumbati myiza cyane, nk'abantu bazi hariya za Mirangi, za Birundure, za Ruofu. Hari imyumbati iryoha cyane, gira ubugari bwiza cyane bumeze nka elastique. Ubwo bugari bugiye ku masoko mpuzamahanga nta bundi bugari bwa bukonkiransa. Na karere keramo ibigori, abantu bazi hari kiwanja kira kibaya cyose ukagiza ishasha, ukagenda hariya za Bambo za Nyanzare na ahantu hera ibigori byinshi cyane. Wageza muri Masisi ibigori hariya. Sud Kivu birera, muri province orientale ibigori birera, ku buryo biba bibabaje kubona abantu bari kurya kawunga ivuye mu bihugu nka za Bangladesh, kawunga iri kuva mu Buhindi, kandi hari ibigori hari Nyamirima, hari ishasha, hari ibigori byiza bya bio byagombye kuvamo kawunga nziza, ariko kubera politiki ya agriculture ya leta iri hasi cyane ibyo byarananiranye. Kara karere keramo ibirayi, ngo abazi hariya za Karuba, abazi Ngungu, abazi Kibumba, abazi hari Amasereka muri Rubero. Hari ibirayi byiza biryoshye bimeze neza ku buryo bigeze ku masoko mpuzamahanga. Kara karere kaba akambere mu gufurnisa ibirayi, haba muri Amerika, haba i Burayi, hirya no hino. Ariko birababaje kubona abaturage b'Igoma barya ibirayi bivuye muri Afrika y'Epfo. Birababaje cyane byose ko nta politike ya karere ya kira gihugu gushira ubuhinzi n'ubworozi imbere. Ibishyimbo birera hariya, abazi hari yitwa za Kazaroho, hari ibishyimbo bitwa Pigeon Vert. Hari umuntu wese kumbwira ngo ikiro i Burayi ubu ngubu kigura €15 ya Pigeon Vert. Ibaze niba ufite umufuka w'ibiro 100, umufuka wawe ugeze Bruxelles hari Amatonge, uwo mufuka wawe ugeze hari Amsterdam, ugejeje hari Roma, bivuga ngo ubu ufite amadolari 15 ku kiro kimwe. Niba ufite rero ibiro 100, ubwo urumva ufite 1500 par sac. Habaye politike nziza y'ubuhinzi hariya mu gihugu cyacu, byaba byiza cyane. Hari ibishyimbo byera hariya muri hitwa za Rubari, abahazi ni hafi ya za Buramo. Hari ibitoki, hari imishaba yera hariya za Busanza, za Minova, muri Rubero hitwa za Nyabyondo, hitwa za Rukweti, hitwa za Ibukombo, za Birambizo. Hari ibijumba ikiro kimwe ku soko mpuzamahanga kiba ari €37 ikiro. Ariko ibijumba byera za Buguri, ibijumba byera hariya za Kizimba, ibijumba byera hariya za Mpati, dore bipfubusa kandi byagombye kwera bikajya ku masoko mpuzamahanga, abantu bakaba abakire. Kara karere keramo arashide na soya, yaba za Masisi, yaba hari muri Bwito. Soya yahari Rucuru ni soya yo kuri kalite ya mbere ivamo amavuta y'ubuto akomeye cyane aribwa, atamamo cholesterol. Isoja iva hariya. Hari ayi zihingwa hariya za hitwa za Ntamugenga, hitwa ari Kanombe. Iyo ayi hari abasherishere nyabonegeze nambivugaho, hari abasherishere bayitwaye mu Bushinwa, bayipimyemo basanga ayi ikomoka hariya ishobora kuzavamo umuti mu gihe kizaza
yashobora kuvura kansere ya prostate, ishobora kuvura kansere y'ibihaha na kansere y'intuza yo muri nyababyeyi y'abadamu. Urumva rero hari umutungo mwinshi cyane, hari amashaza yera hariya muri za Ruvunda mwabira bikuyu hirya no hino. Ayo mashaza ni bio, arakenewe cyane, ariko kubera imiyoborere itari myiza karakarere gapfa ubusa, kabaye akaba mayimayi abazalendo n'intera hamwe kwirirwa bari guterana imijugujugu n'amasasu ainsi de suite. Ni akarere keramo ikawa yaba iya arabika yaba iya robusta, hariya za Beni nangwa muri domaine de Katale, kuva ari Katale za Kahindo kagira ikarengera ukagenda za Kako ukazamuka za Biruma, hari hose hari ikawa. Usibye niyo ngiyo no muri Lubero irahari, muri Ituri hariyo kawa nziza cyane. Hari ibyayi yaba hariya za Bishusha, za Nyabura, Nyabyondo, Pereza bita Pereza kera hariya hafi y'Gatsiro, icyayi cyiza cyane. Ariko ibyo byose kubera imiyoborere mibi ntibahaba kandi byera bidashizwemo n'ifumbire nimwe. Hari ntuza ibi biti byeramo amavuta y'ingazi bita palmier oil, yaba hari Masisi za Rwashi, cyangwa abahari muri isaha murareba ibiti bipanze aho ngaho irwashi kumanuka za Nyabyondo kugira Burora, yaba wari kare hava amavuta meza cyane, nandi mavuta ava Kisangani, amavuta y'amamesa ushobora kurya ntiwumve amakakama mu muhogo nangwa ntagutera igifu, kuko ari amavuta bio aturutse mu kariya karere. Sibye na mavuta hari na kakao, ubu ngo baherutse kuvumbura nara muri Walikale. Iyo kakao ushobora kunywa agatase kamwe wari ufite n'ikibazo ngo cy'umutwe uri kukurya ukomeye cyane, umutwe ugahita urangira. Ibaze kakao irimo n'umuti, kuko ni bio ivuye mu biriya biti naturel ya muri Walikale. Hari kakao iri kuva hariya muri ntuza Ibeni, iri kuba exporte ikajya muri Uganda, ubu ngubu ugeza no muri Londres, icuruzwa mu bihugu byose by'i Burayi za shokora. Hari kenkina irera, hari Rwankuba abahazi. Kenkina ni ibiti bivamo umuti wa kinine, bivuga ngo nta nubwo kenkina ya hariya wayibona ku isi, ni hariya honyine gusa Rwankuba iyo kenkina iba imeze uko nguko, ishobora kuvamo imiti ivura malaria ku rwego rwo hejuru. Hari ibisheke byera yaba Walikale yaba za Gatoyi yaba hari Karengera. Hari ibipapayi birera Ibeni, birera Masisi, birera Rucuru, birera hirya no hino. Ibipapayi bivamo imiti, bivamo intuza la CV yayikora muri plastike. Hari inkweto zivamo n'itabi. Murabizi abantu Masisi hari itabi ngo speciale ryera hariya za Kaniro, hariya za Mahanga, hariya za Bwambariro. Hari itabi ngo speciale ku buryo rijye ku soko mpuzamahanga, yewe na Marlboro yarabeshe ntishobora kuba yaba nk'itabi riturutse i Masisi nangwa hariya Irugari hetwe Bwisha za Mugora, naho hera itabi kuba rikunda ngo speciale. Urumva ko Kongo ni grenier, ni yemwe twayivuga nk'ari paradizo, niho kubizera iremwa manza ari ibintu byose byiza byamanutse, ariko ubwenge bwo kubikoresha ibima abayobozi bose yaba Kasavubu ntacyo yabikoreshe kumarira igihugu, yaba Mobutu yaba Kabila Leper Joseph n'ubu ngubu Tshisekedi nta bintu ntabibona kandi bihari kandi byagombye kuzana umutungo ukomeye cyane. Ibi ngibi si gusa, hari petrole iri mu akarere ku ngambo y'Abagande bo bara exploiter muri Lake Albert. Urumva bari abaturanyi bari ku exploiter, ariko kugeza n'ubu ngubu petrole hari ahantu imaze iminsi iri gutogota hariya muri Lubero, iratogota kugeza yonyine yongeye icecetse, yabuze umuntu uyi exploiter. Ngo Lake Albert harimo petrole, wamanuka muri Lake Edouard petrole irimo irabase yose ya Graben, ukageza hara muri park ya Virunga. Da park ya Virunga hara Mayamoto, hari petrole petrole niyo base ya kabiri y'isi muri base eshanu
zimena peteroli mu bindi mu tundi duce. Base yahariya muri kuva muri Lake Edouard na Albert umanuka muri parike ya Virunga niho hari beseni ya kabiri ku isi imena peteroli mu bindi bihugu. Ngo peteroli imanutse ikajya hariya mu biriya bihugu bya Sudan, peteroli igiye muri Chad, peteroli imanutse ikagira muri Moyen-Orient. Base yayo centrale ni muri Congo hariya muri parike ya Virunga no muri vallée ya Graben. Iyo peteroli iramanutse ubugeze muri Lake Kivu. Lake Kivu ubu irimo peteroli igomba gucukurwa byihuse kuko harimo gaz metane, harimo na peteroli. Tutarebye neza ntabwo ndumuhanuzi wa Prophète de Malheur, ariko ni bombe a retardement ikomeye cyane. Leta nitabyitaho kugira ngo iriya idegaze kira kiyaga ikuremo iriya gaz metane imaze abantu hariya za Lac Vert, hari Keshero, za Ndosho, za Himbi, Mugunga, abantu yarabarangije kugira ngo babuze abandi bari kuyishaka kugira ngo ibacanire, abandi bari kuyishaka ngo bayikoreshe muri chauffage. Twebwe iri kwica abaturage kuko hariya muri lake harimo a ciel ouvert miliyari 50 za metre cube za gaz metane kuri kote ya Congo. Kote y'u Rwanda nta mibare mfite, ariko muri kote ya Congo noneho ugiye muri sumare hasi harimo 300,000 miliyari de metre cube. Hahita kubita kuri B ya Kabuno. Muri B ya Kabuno barapimye hari 300,000 miliyari ya metre cube ya gaz, naho iri hejuru yamaze kuya hejuru ni miliyari 50 ya metre cube. Nugukubita pipeline hariya zikagenda zigaca mu Rwanda, zikagenda Dar es Salaam, zikajya harako kuri port ya Dar es Salaam. Ibihugu byose by'Iburayi bikaza n'amato hariya. Ngo Kongo yagicanira ishofa amazu yose y'Iburaya biturutse kuri ya gaze en direct n'amamiliyoni y'amafaranga Kongo yagombye kwinjiza, ariko abaje ku exploiter bose leta kubabuza irababwira ati ngo muduhereze 30% y'amafaranga mugiye ku investisa, numara kuyaduha ngo mone mu exploiter. Abantu baje aba type qu'est-ce qui se passe, bagahita bigendera. None gaze imaze abantu. Alors iyi petrole rero ntabwo irangiriye muri Lake Kivu gusa, igiye no muri Lake Tanganyika. Noneho usibye muri Lake Tanganyika ku butaka, ngo ihera hariya muri ya forêt navuze ya Mayangos, ikaza igaca ahantu hita Cyabirimu, ni mu mupaka na Uganda, ikamanuka Vicumbi, ikaza Ishasha, ikagenda ahitwa Nyarukwangara. Hari Nyarukwangara ebyiri, hari Nyarukwangara uciye ya Nyamirima ukagenda Buganza, ariko hari Nyarukwangara hariya muri ntuza muri hafi ya paroisse y'Abagatolika muri munsi ya Bunagana, ikazamuka igaca Bunagana hara mu kibaya hari petrole, ikambuka ikajya Tongo, ukazamuka Murimbi Bishusha igace Mweso ikazamuka ikahitwa za Harama, ikambuka za Ihura, ikagenda hitwa za Rusamambo, ikongera ikazunguruka hitwa Kasuo, ikongera ngiyo iyo bloke hari petrole hariya, na petrole ishobora kuzaba exploiter imyaka n'imyaniko, ariko kugeza n'ubu ngubu leta ntiyigeze ifata ingamba yo kugira ngo ira petrole igire icyo yamarira abakongomani. Usibye petrole hari ubukerarugendo. Aya maprovince kwa ararindwi ko nababwiye arimo ubukerarugendo bukomeye ku rwego rwo hejuru, kuko ifite parike enye zikomeye cyane. Hari parike ya Virunga ifite ubuso bwa kilometre kare hafi 8,000 bisaga, ikabirimo inyamaswa bita hipopotame, Kinyarwanda ngira ngo bayita imvubu, habarimo za bifle arizo bita imbogo, harimo antilope ni bayita ifumberi, je sais pas Kinyarwanda cyane muziko ari patata, hakaba harimo n'ingagi ariyo gori. Alors iyi parike niyo parike ya mbere mu maparike yose yakozwe muri Afrika. Ni parike abantu bose b'abakerarugendo bayabumva baza kureba, baza gusura inyamaswa zirimo, ibiti birimo, ariko yari maze igihe iri exploiter n'aba FDLR ku buryo bari bafitemo nka miliyoni zisaga nka zingahe buri mwaka bayicanamwe amakara, bahingamwe urumogi,
bahingamo ibishyimbo hariya za Kazaroho, ariko muri iyi minsi nyine imyaka 2 itambutse ngira ngo hamaze kubamwo agahenge kuvaho ingabo za AFC zihashije. Nizere ko pariki itangiye kugira isura yayo. Pariki ya kabiri ni pariki ya Kahuzi-Biega, iba hariya muri Sud Kivu. Iyi pariki ifite hectare 600,000. Numva ni pariki nini, irimo espèce zishobora gusurwa n'abakerarugendo zisaga nka 500 z'inyoni. Harimo n'intuza n'ingagi bita gorilla berengei. Iyi ngagi ya gorilla berengei niza nziza zifite ikintuza zifite umugongo uri argenté. Izira ngagi imwe kwisura n'amafaranga menshi cyane, menshi. Ariko politike igihugu cyacu murayizi ni halo ibi byose bipfuye ubusa kandi byagombye kwinjiza amadevize mu gihugu. Hari parike ya Maiko. Iyi parike ya Maiko ikora kuri province ya Chopo, province ya Ituri na province ya Maniema. Yo ifite hafi kilometre kare zisaga 10,900. Harimo ingagi bita gorilla grauer. Iyi gorilla grauer ni ingagi iboneka inikema muri Congo, nta handi hantu. Abaturiste bavuye za Thailand, abaturiste b'Abashinwa, b'Iburayi, muri Amerika, Canada bajya bashaka ngo baze kuzireba, ariko kubera nta politike ya leta yerekana ibyiza by'iki gihugu, ibintu bikaba bipfiriye hariya muri parike ya Maiko. Ugasanga ahubwo abangubya aba braconnier bari kugenda kuzihiga no kuzigurisha Abashinwa. Amakuru dufite hari ingagi ara muri Maiko zisaga nk'ijana zimaze kwigira mu Bushinwa. Abashinwa bazigura, bakazigura n'abakozi ba leta bahakora kuko badahembwa. Muri parike ya Maiko niyo ibamo na ya nyamaswa bita okapi, iba nta handi hantu ku isi iba inikema muri Congo. Inyamaswa yagombye kwinjiza amadevize. Muri zari zihari amakuru dufite hasigaye gusa nk'izitarenze 5,000. Zimwe bazigurishije Abanyaburayi, abandi Abashinwa barazijyanye. Izindi mu murebere witwaga Morga yigeze anazica, arazibaga arazirya. Ngiyo Congo biteye n'agahinda gakomeye cyane. Parike indi akarere k'iburasirazuba ifite ni parike bita Garamba, iba hariya muri Haut-Uele. Ifite nka kilometre kare zisaga 5,300 nkaho ngaho. Ikaba ifite n'indi reserve iruhande. Abahageze hari reserve bita Gangala na Bodio. Muri iyo reserve ya Gangala na Bodio harimo intuza kera kugiye cya Mobutu, ize seni gikora neza. Bahakoreraga iyo bita kudresa, sinzi mu Kinyarwanda uko babyita, kwigisha inyamaswa gukora ibintu runaka. None hari elephant, inzovu zari zihari bahigishirizaga muri iyo reserve. Ifite kilometre kare 9,662. Habamo n'inyamaswa bita rhinoceros, mu Kinyarwanda bayita inkura. Habamo na za giraffe zifite amajosi maremare bita twiga. Izi nyamaswa zikenewe gusurwa, ariko cyagombye kwinjiza amafaranga menshi cyane. Ngira ngo turaza kubivuga ukoze evaluation ya budget, na amafaranga menshi cyane izi parike kwa renye muri tourisme zazanira umutungo mwinshi cyane kariya karere k'iburasirazuba. Alors tugiye gutekereza nkuko amaresete yazana, ngo ibi byose mbabwiye n'ibindi ntavuze, wenda dufashe nko kuri mine, kubyerekeranye na mine byo n'agahomamunwa. Mine nuba ngo amabuye y'agaciro ari mu akara karere ateye n'ubwoba. Kara karere gakungahaye cyane kuri zahabu. Cyane cyane iboneka muri Sud Kivu, muri teritware ya Mwenga n'Ishabunda na Fizi. Imibare dufite ku mwaka nk'ubu ngubu nta na exploitation ikomeye ihari.
havamo hagati ya toni 30 na toni 40 ku mwaka ya zahabu iva hariya muri Sud Kivu gusa. Ngira ngo muretse kubona na guverineri yafunze abashinwa bafite amalengo n'amalengo bakuye za Mwenga za Shabunda hirya no hino, naho habaye exploiter neza hakajyamo inganda hariya muri Sud Kivu. Sud Kivu ifite zahabu ishobora kujya itanga ku mwaka hafi toni 150 kuri toni 200 ku mwaka. Zahabu no muri Nord Kivu irahari nubwo bitari exploiter nayo muri cadre nziza, ariko abaturage ukuntu bajya birwanaho. Hari oriboneka hari yahitwe Bambo, abahazi hari umugezi bita Lunga n'undi mugezi yitwa Gatenderi. Muri iyo migezi yombi hari Bambo harimo zahabu. Hari zahabu ba ahitwa Ihura, hari hafi y'umugezi wa Ntuza wa Ruhoro. Ku bahazi hari ibinyangara byinshi bya zahabu ku buryo ba exploiter, haba n'uruganda rukomeye cyane. Hari zahabu ibipinga, hari zahabu iba Bunyantenge ni hariya muri Lubero, hari zahabu iba hitwa Kasiki, hari iba Ruzirantaka, hari muri Walikale hari uturere bita nka za Mucele, abageze Walikale aka village kita Mucele, hari zahabu ishobora kuba yatanga na toni hafi nka 30 buri mwaka ho iyo yonyine muri Ntuza iriya site ya Mucele. Harayitwa Mpito, hari uvuye Mpito ya ahantu hitwa Susol. Ayo yose ndi kwabwira na ahantu haba zahabu nyinshi cyane. Mu village hitwa Ngwetu, hari kandi kantoza yuciye nzira ya Oninga hitwa Matungu, hari zahabu nyinshi. Hari ahitwa Angoa na hitwa Omate na hitwa Oninga. Kugira ngo Oninga yo irazwi cyane. Oninga hari zahabu ikomeye cyane. Iyo ngiyo za Ntuza za site ari n'imigezi yaho rero, nko umugezi wa Lowa. Umugezi wa Lowa niwo n'amazi nyine ya za Rushoga, za Mweso, za ayo zigiye guhura muri Walikale zikora Oso hanyuma ikaba Lowa. No muri Oso zahabu irimo. Hari umugezi bita Luka, hari umugezi witwa Ruhoro. Mugezi wa Ruhoro harimo zahabu nyinshi. Muri Lubero na Kona Beni hari umugezi witwa Semuliki, harimo zahabu. Hari Kasuo, ugeze Lubero hari kuri territoire winjira gauche nk'ibirometero nka 10 na bingahe. Hari zahabu nyinshi Kasuo, tutavuze iya Manguru Jipa, iyo yajya itanga na toni zisaga 200 yo yonyine azabu ya Manguru Jipa buri mwaka. Urumva rero tutagiye muri turiho noneho nta nuwabara, kuko ariyo n'uruganda naho tuwele hari Kilomoto baracukura zahabu, nirwo ruganda ruhari, ariko hari za artisana zihari zirimo zahabu nyinshi cyane. Minere iza ku rwego rwa kabiri mu karere ni Ntuza ni Kolta, ngira ngo muzi mwese maze kumva, iri hariya muri Rubaya, Masisi no muri Rubero. Ahitwa za Busabari hariyo Kolta nyinshi cyane. Hari lithium bimaze kubonekana hariya muri Walikale no muri territoire ya Ntuza muri province ya Tanganyika, hariyo lithium nyinshi cyane ari ikora muri amabateri, bateri electrique, ikora amabateri yatwara za drone, amabateri akora mu modokari zikomeza gisirikare. Hari casterite, hari za wolfram, hari fer, hari bauxite, hari na cuivre na cobalt zerutse kuboneka muri Beni ni Kisangani no muri Ituri. Aka na akarere gusa kari ama province ya Iburasirazuba twabwira ko hari imari ikomeye cyane, ariko ititwaho. Tuvuze ibi byose mwo bikora ntabwo nibiganiro twazageza nejo bundi, ariko birababaje cyane kubona ko uyu mutungo wose uri mu akarere ukaba ntacyo ushobora kuba wamarira abaturage n'ubungu. Ako karere ka Burasirazuba bwa Kongo kabaye kigenza, ayo ma province 7 ashobora kuba yagenera budget y'umwaka isaga miliyari 100. Angola ni igihugu kiri muri bihugu bifite budget. Angola igira hagati ya miliyari 40 na 50, ariko aya ma province yonyine 7
kandi iyo Angola ni peteroli gusa niyo. Naho hari ibi byose mbabwiye kubisubiramo, sinzi niba nanasha no kubisubiramo byose uko nabivuze. Urumva secteur ya mine yo yonyine ya karakarere ishobora kuba ya genera miliyari 40 yonyine. Ngo ira cuivre na cobalt ziba exploiter ntabwo zabura miliyari 25. Zahabu yo mbabwiye y'imwaka karakarere ntabwo yabura kujya itanga miliyari 8 buri mwaka. Colta, castellite, wolfram, nira pyrochlore hari ya Ilweshe Somikivu ntabwo yabura kujya bitanga miliyari 5. Noneho n'izindi nka za tourmaline zo tutavuze, ubundi buminere za grenade nandi material rare na za uranium ntabwo nazo zabura gutanga miliyari 2. Urumva ko secteur ya mine yonyine amabuye y'agaciro anga ntabwo nanashiramo petrole, ntabwo nanashiramo gaz, bano bigiyemo miliyari 40 ntabwo zabura. Umu economiste wese yaza tukabidiskita ko ibi bishobora kwa byaboneka 40 miliyari aya ma province ashobora kugenera ya mine gusa na petrole gaz. Tugiye mu yandi ma resource nka electricité iramigeze ukuntu nayivuze, hakubakaho amashanyarazi, hakubakwaho bigo bikomeye cyane, aya maparke nababwiye, forêt, ibiti byavamo. Hari bois rouge nta nubwo nayivuze. Kongo igira bois rouge, igira bois noir, igira bois hari amakulere yose aho. Hari na bois bleu iboneka hari ya zabafasende, igiti cy'ubururu gifite imbaho ziva ubururu. Nta handi biba kwisi mwakira gihugu gusa, mwakira gihugu. Ngo izo secteur zose ya ressources naturelles dufasha agriculture na élevage ishobora kuba yagenera nka miliyari 2. Tugafata peshe mwibi biyaga byose nababwiye niyo migezi ntabwo hajyabura miliyari 5 ku mwaka. Ishyamba, ibiti, amaparke iki miliyari 8. Noneho na hydroelectricité ikaba yatanga nka miliyari 15. Uba mu resources naturelles haboneka nibura miliyari nazo 30 zibaye 70 niba abari turi kugendana muri kubara neza. Noneho ukajya muri taxe na impôt. Nabwiye ko abaturage bari mu akarere basaga miliyoni 30. Bari abaturage kwababyaza umusaruro ngo ukabishuza imisoro, nako imisoda boyo ku masosiyete yo bita impôt sur les sociétés zizajya gukora muri ibi byose birabyayi zirakawa byo bishyimbo izo minere iki hari amasosiyete azaba hari menshi cyane ya genera plus de 15 milliards buri mwaka. Noneho hakaba taxe vitale de vente minière yo bishuza muri za mine nazo zitabura miliyari 10. Noneho n'amataxe andasanzwe za TVA n'iki ku baturage, imisoro ku nyungu ainsi de suite nabyo bitabura miliyari 5. Urumva ko miliyari 100 zaboneka. Alors uko zakoreshwa rero, uko zakoreshwa cyambere no kugira ngo habeza infrastructure. Tunavuze ko imihanda ntayo, kira gihugu imihanda yose yarapfuye. Kongo iri ku mwanya wa 2 muri Afrika mu bihugu bitagira imihanda. Alors hubatswe imihanda, hakubakwa ibiraro. Muri izi miliyari 100 mukanjektamo miliyoni 20. Ira mihanda yose ngo hashobora kuva umuhanda wava Kalemi nangwa train ikagiva Kalemi igaca Bukavu ikazigoma, Goma ikazamuka Butembo, Beni ikagenda Bunya Isiro ikagenda Ariwara, indi kazunguruka ikaza Buta ikamanuka Kisangani gafata Ubundu Kindu. Urumva yagera Kindu ikongera gasubira Kalemi. Ngo icyo este yose umaze kuidesenclava, kuko niyo navuze ko nicyo kintu cyambere iyo amaze gukora itumanaho imihanda ikaba ari myiza, akaba ari communication y'abaturage. Ngo umuntu wejeje ibishyimbo by'imasisi ashobora kubijyana Kisangani bimworoheye, uwejeje imyumbati Kisangani akaba yajyana Kindu bimworoheye. Niko ekonomi yaba diversifiye, ariko akaba ari les voies de communication. Ngo miliyari 20 zinjiye muri izi infrastructure, kubaka ibiraro n'imihanda. Niko hariya burasirazuba bwa Kongo bwaba butangiye development yabo. Icyakabiri ugakubita miliyari 10 mukayishyira muri energy. Ngo hakubakwa noneho amasande. Ibaze nk'ubu Masisi yose, simbizi niba wambwira, sinzi centre ya Masisi ibamwe amashanyarazi.
si myiza. Ibaze teritware nzima nta mashanyarazi. Niba ari amashanyarazi wenda burana y'abapadiri, wenda hari Gasheberi nangwa se simbizi, ariko teritware nzima nta centre nimwe ibamwe amashanyarazi. Teritware ya Rucuro ni ifite amashanyarazi, hari Rucuro centre, Ikiwanja, ni Rubare ni Gako, ngira ngo Karengera manza nta mashanyarazi yahagera. Ibaze Nyamirima iri hafi ya Kiwanja, ni centre nini cyane, ariko kugeza n'ubu leta nande kwageza amashanyarazi. Alors miliyari 10 kuzinjecta muri infrastructure z'amashanyarazi, kuko iyo amashanyarazi hari urazana mule igakora, ugura kamashini ko gukora gofre kagakora, ukora kamashini gateka ku mashanyarazi, mukagira muti amashanyarazi ni source ya development ikomeye cyane. Kuba Kongo iri mu bihugu bikennye amashanyarazi kugeza n'ubu ngubu ni facteur ikomeye cyane izana ubukene mwa kira gihugu, kuko nta muntu wagenda ngwazane imashini yo kujya gusarura ibigori iri bukoresha amashanyarazi ntayafite, ntibishoboka. Alors icya gatatu, miliyari 5 zikajya muri bâtiment public. Urebye amabiro kira gihugu gifite, ugera muri biro kibaza ni toilette niki, biro kuba ni ya secrétaire général, ariko intebe irimo ugasanga irimo nk'imperi zo kuva ku bwa Lumumba, no kuva ku bwa Lumumba imperi zikirimo kugeza n'ubu ngubu. Nta biro nimwe nzima yaba mu gihugu, nimwe ikiri nzima, kuko le bâtiment public nzima, nta mashuri, nta bitaro, ntaki. Ibaze province yose nzima igira hôpital général imwe, nayo nta mitibamo, ariko hagiyemo 5 miliyari mwari ya ma recette navuze, 5 miliyari yakubaka de bâtiment public. Noneho indi miliyari 30 ukayinvestisa muri développement social, hakubaka ibitaro, twashobora injectamo nibura nka miliyari 12 muri santé, hakaza za scanner, hakaza za ituza ibyuma za dialyse, birashoboka, et c'est possible. Ugakubita miliyari 10 muri education, hakubakwa za université za recherche, haburi haraza mushaki kubita université, kubita université hari ya za Buhondwa Nyanzare, kubita indi université hari ya za Kanyabayonga, ngiyo indi université université ama recherche yo gukora recherche ya tourmaline, recherche yo kumenya ntuza ari amatere rara ari hariya, eskira coltan ntabwo ishobora kubivanze na uranium. Hakaba za université za recherche zikomeye cyane, mukubisemo miliyari 10, ibyo byose birashoboka. Noneho mugakubita miliyari 8 mu cyo bita protection sociale. Protection sociale bango abantu bakaba bazi ko umuntu nibagiye muri chômage, akazi karangiye, ko atazajya gusabiriza, afite ikimufasha. Niba umuntu agiye muri congé maladie, niba umuntu agiye muri maternité nkuko mu ndi bigo babikora, umuntu niba twite akabazi ko umwana ari buvuke, ntabwo ari bubaze ngo arakura ku shema hehe kuri ibikoresho heza pampers, baba guteguriye 1500 cyawe ukabyara unezerewe, wowe bakanalingara kobota elengi. Cyabindi abanyarwanda bavuga ngo subirayo ngo nta mahwa koko, kuko wabonye 1500 cyo bugurira umwana imyenda akavuka, ibintu byose biri tayari. Iyo niyo protection sociale. Ibirema bikabona amagare, abantu babasaza bakaba bafite ahantu baba bidagadura, bavurwa, bagira bate, ibyo byose birashoboka. Noneho muri sécurité na administration ukabakubita miliyari 20, igisirikare miliyari 8, polisi miliyari 6, muri administration publique miliyari 6. Ugasanga umusirikare ntabwo ari gusabiriza nk'umwe musirikare wo mu Burundi twabonye jondi ku mafoto ari kwibitomati, kandi president wiwe abona amafaranga ava kwa Tshisekedi menshi, ariko bikaba bitabujije ko igihugu cye kibi cyambere gikennye mu bihugu bya Afrika. Iyi ni raporo muye kwireba, irahari kuri mu byegeranyo byose ko Uburundi ari cyo gihugu cyambere gikennye muri Afrika, kidafite na revenu ya PIB y'amadolari 300 ku mwaka inyapamaye. Alors ugafata indi secteur ya développement économique ukayikubitamo miliyari 15 bango agriculture élevage, hakaza agriculture moderne, hakaza za tracteur, hakaza za drone zuhira zigira zite, hakaza ama semence améliorée, hakaza inka nziza ama brebis suisse zikagarukara muri Masisi, muri Ituri, za Minembwe,
hakajya y'inka, amata akaboneka, za foromaje zikaboneka, ibintu byose bikaboneka, asigaye mugakubita miliyari 5 muri petite moyenne entreprise, muka boostinga abacuruzi, mukabaha inguzanyo, bakazamuka, umuntu bose bagakora. None muri tourisme mugashiramo investissement ya miliyari 4 mu bukerarugendo, ku buryo amahoteli aba hariya, iriya nzira yose par exemple uva Nyanya ujya Mombasa, gukubita amahoteli hariya, gukubita amahoteli za Minembwe, gukubita amahoteli za Fizi, hoteli zikajya za Saramabila, ari amaparke yose uko yavuze, akaba arimo amahoteli akomeye cyane, ku buryo hoteli uzajya usanga suite ni abantu bishira $5,000 by'amadolari ijoro rimwe. Ibyo birashoboka mwakara karere, ariko ibi byose ntibyashoboka hatabaye bonne gouvernance, hatabaye système fiscal iri efficace, itarimo ruswa, itarimo ibintu by'ubujura, za détournement, hakaba izo infrastructure ziri modernize, zigakorwa, atari infrastructure bava ngo bayubatse ngo ni ya miliyari 3 kandi bakoresheje amadolari 200,000 gusa, andi yose bayibye. Noneho ni exploitation ikaba ari exploitation bita optimale, ngo niba bacukura uranium hariya Walikale, akaba ari uranium icukurwa kweri muri norme zose zifatika, chaîne de valeur yayo yose ikabizwi, isoko rikaba rizwi, niba ari tourmaline yacukuwe, niba ari zahabu yacukuwe hariya za Numbi, kuko hari naho nyinshi, kuko ari henshi ntavuze, bwacya bukira. Kara karere na karere gakize cyane. Niba leta ya AFC ishobora kwerekana nibura le plan B, itari plan A ya Tshisekedi uko hatwaye, bizaba byiza, abaturage bakagubwa neza, maze abari mu mahanga bose bagataha, kuko muri imibare mberetse nibura umukozi wajya abona make ntabwo azabura hagati $2,000 kugeza ku $5,000 by'amadolari muri budget ya 100 miliyari ibonetse mwakara karere. Ngiki bibazo mwagiye mutubaza, ukuntu umutungo wahari umeze, uko wabajere, n'ukuntu wazanira abantu amahoro, kuko sinzi ko umuntu azajya ahembwa amadolari nkayo ngayo nkubwiye ngo agiye mu ishyamba, ngo agiye kurwana. Niyo parmi solution zazana umutekano mwakara karere, ariko ibi byose twabikesha leta iri responsable, leta mbyeyi, leta itavangura, leta itazana amacakubiri, leta itazana ubujura, leta itazana guhungabanya umutekano w'ibihugu by'abaturanyi, maze ako karere kagatunganirwa, Uganda ikagira amahoro, ADF naro ntiyongere kuyibuza umutekano, u Rwanda rukagira amahoro, intera hamwe nirwongeye kuyibuza umutekano, u Burundi bukagira amahoro, Red Tabara n'indi mitwe yose ntibabuza umutekano, asigaye amahoro agasagamba, ikaba paradizo nziza. Murakoze cyane.